nguvu, uvumilivu. Ndio Bwana. Wacha kushinda ukiambia watu, wacha kushinda ukiambia watu, uko na mabasi WhatsApp na Twitter, uko na mabasi WhatsApp na Twitter, ati unasema watakusaidia wakati wa shida, ati unasema watakusaidia wakati wa shida. Ati nini? Wacha kunijanganya ndugu yangu, nikwambie, wacha kunijanganya ndugu yangu, nikwambie, mtegemee Yesu ndiye atakusaidia, mtegemee Yesu ndiye atakusaidia wakati wa shida na wakati wa mateso, wakati wa shida na wakati wa mateso. Unasikia wewe unaitisha kiti ya raisi, unasikia wewe unaitisha kiti ya raisi, mtegemee Yesu ndiye atakusaidia wakati wa shida na wakati wa furaha, wakati wa shida na wakati wa furaha. Unasikia wewe ndugu yangu, nakwambia, unasikia wewe ndugu yangu, nakwambia, mtegemee Yesu ndiye atakusaidia wakati wa shida na wakati wa mateso, wakati wa shida na wakati wa mateso. Unasikia wewe umezunguka inji zote, umesikia wewe umezunguka inji zote, ukitafuta ni nani akusaidie, ukitafuta ni nani akusaidie wakati wa shida na wakati wa mateso. Nimekuambia mtegemee huyu Yesu, nimekuambia mtegemee huyu Yesu, ndiye atakusaidia wakati wa shida, atakusaidia wakati wa shida. Unasikia wewe unaitisha kiti ya women refu, unasikia wewe unaitisha kiti ya women refu, mtegemee Yesu ndiye atakusaidia, mtegemee Yesu ndiye atakusaidia wakati wa shida na wakati wa mateso. Mtegemee Yesu, yeye anaweza, mtegemee Yesu, yeye anastahili.